Halo, 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 halo. Apa? Nih, paket lu nih. Sini. 200 itu pakai duit gua. Sini gantiin. Yelah bapak lo udah mulai hitungan sama bini. Lah bukannya hitungan. Lah duit 200 teh kan gede. Emang beli apa sih lu? So, beli baju. Ya. Emang ngebeliin mulu baju. Baju lu sampai udah selemari no. Masih beli baju baik. Beli sama sempak. Sempak lu kan udah pada bolong. Yang penting mah penampilan luarnya dulu bapak lo. Sempak mah bolong di dalam ini orang kelihatan. Iya, teh bang arah dilihat orang-orang doang lu mah bagus. Giliran gua unggal malam. Teh bang ngeliatin mulu sempak bolong. Yang penting isinya gurih. Gurih ora gurih. Ada keruyuh be.